درباره پرسا تیگین تیگها گوون جخوا جدا جدا اوهاتی بناسه کرن وقت تیگین هنگ مروف دبیجن گوون جگوتنی هاتی گوتن و گوتن دنگ ودانی آنگو حچی گوون ده لبر دنگا هاتی کرن یعنی مروفا دنگ داری خستنه وجا هگر سترانه هگر اوین باوری و اولانه هگر کاچیه لبروی که یعنی گوتنه جدنگ گوت گفت یعنی زمانی پیشیاد اف تیگین پیدا بیه گوت گوون گوت و ودنگ آنگو او دنگی گوتن لوازوری دنگی گوتن و لبر هنگ تفگرین لاش کن ناوی خستن گوون تدیس بیشم گوون و دیلان و رقص و سما و گلگ نوالید کن بس تیگینا هری یا ویدمی دا ام بکارتینن گوون ده شخوا ناوی آتی گوون او ناوی پیشی یه تفگر اللاش نخی تشتی واسانینن تفگر اللاش جخوا لشونا کارانینا زمان زار جواکا زار مروفا هی در نکته تفگر اللاش هی آنگو گووند هی آنگو تفگر اللاش هی جبر چه؟ شخوا یک سدمه بنگهین یک قناغین گلک دریش جواک زی پیش نکته زار در نکتیه دمک دریش دمین جبر نای فهم کرن جیک مروف او پرا دانوستاندنو فهم کرنی نابروا دانینن جبلی تفگره جبلی تفگر اللاش آنگو زمانه دست بی که یه مروف جخوره هلبجارتی آن اصلا فهم کرن فکراندنی و گیگی تفگر اللاش شونا همه زمانو هست آنگو گوون آن تفگر اللاش امجی را بیشن و باشتر وی او جی زاره جی زمانه هستی خواه ایشا خواه به تفگر اللاش دینه کیفا خواه به تفگر اللاش ترسا خواه به تفگر اللاش ویرگیا خواه به تفگر اللاش و هر وها همه تشتی خواه به تفگر اللاش دده بین آسا کرن دده زانی خواه تدیده ما هم بجن تفگر آنگو حتی آست کی تکنیکا لش لتکنیکا لش دا آن لش مروف دا جهان گیا واطیا هی هستی مروفا وقت ما گوته هستی ایشینه هستی کیف خوشینه هستی گرینه هستی کنن هستی و جدا جدا هستی حسکرینه هستی کریتینه هستی سپحیتاینه آبجا او تفگرا لاش شخوا ورگرا هستی وام مروفانه هجبر حتى جيجي ما قلت لاش تكنيكه اللي او هست ولفو تفجر الدقي يروجي تل دربريني مبني ره وجي لاش دما كيف ما تي الركاري ما دخي ام كيف باش دما ام بترسن ديتنا جاوي ما جداي دما ام ويرجن وهروها ابي اوي بردوام كي حتى يعني حتى مروف هي وقف تفجر لاش وي بيدا جبر اول جرا هستی مروفا لسر تفگره تیدیدن سر لاش تیدیدن ها پشتی زمان چی بیجی بجا ام بابتا تبحثی کره آنگو گوون پشتی زمان جی چی بی و گوون جی چی بی و گوتن و دنگ جی چی بی و ودنگ جی چی بی لی دیسا مروف به تفگره لاش وی ایکی تین زمان بری نهو به هستی تنه هست بینه تینه نهو هست بینه و دنگ و لاش بکارتینه آنگو هی با آس دبه دما دسپیکا مروف گوونده پیناست که اما دما گوونده گوه مروفان یا دسپیک چیه روح زندگی جواکانه یا هری دسپیک اوتی بالا مروفان یعنی اول روح زندگی جواک یکو دست سال اندهاتی حتی روزا ما ایرو ها گووند ام چه ام کان گوونده شکل دی پیناست که کو حافظه جواکه اویک دو زمان جواکیه کو ام دکارم بیشن زمان دسپیکین جواکیه بلک دما ام بیشن چوا زمان دسپیکیه جواکیه بری کو زمان در که هولی لاش ابو زمان کو مروان علاقه داره دکر به هف دورات دان وستاندن ام هنا کی پاش دا هنا کی ام بگیرن دسردمین مروواتی تدر بوست جي دسبيكا مروفاتي حتى ام بيش نيولوتيكي ودر كتنا آگر دوی داره دا
مروف دکاره وی دایده پیناسا گووندی بکه چاوا دما آگر درکت او لیستاندنا دورا آگر وی دمی شیوازه کی گو مروفا خود دا ناسکرن و هم کیف خوشی ایشا خو سرپیهاتی خو جهورات گوتن انگوی دمی زمان تنه بو تشتی کو ناو آخافتن اینن تنه لاش تنه لاش خو بکارتانی به حرکت دست بلنگ بشیوازه ده فهم کرن گووند کو هریز ده خو پاراست و هریز ده بو مال جواکه یعنی نبو مال سردسته نبو مال سردما شازادا هنج هفدو قط کرن شانو عالیه کی موزیک عالیه کی پیکرسازی عالیه کی اما گووند تایبت گووند بو مال وی جواکه جبروی که هر جواکه بو گووند خود ایناس کرن به تایبت ام بیش لکردستان لموزبوطه می لکردستانه اوقاس گووند گرینگه چما یعنی اوقاس جواکه کی خورد دوی اردنگاری ده هه و زنگینیا گووندین کردا هنکی زنگینیا اردنگاریا کردستانه ته تلی نره ته اردنگاریا کردستان لی نره دار بریوی چول آونوی جمینوی تل اردنگاریا نره آلیه کی بحر رش هه آلی دی آواسبی هه آلی دی جمی کوتیرا درباس بن دجله فرات خابور و هر وها جاینوی جودی او سلسله جاین زاگروسی و اف همجی وق هشتیک و گووند زنگینیا گووندی زنگینیا جلوبرگانه زنگینیا حرکاتانه لی اما تشتک دیجی هیا جوی زیتر هر هریمک تایبتمندی و گووندی هنه اما گود آلیه کی مثلا بحر آرش گووندی نوگ آلیه بوتانه مثلا آلیه باتمانی نوگیه آمده نه آلیه کی یه جزیره بوتان نوک جی کی دینه یه بشن باکوره کردستان یه روجلات کردستان و باشور کردستان هنه کی جدایی هیه لی اما جافکانی دکاره بیش یک به هم دکارن بگوتنه کی دست بکن بگوتنه کی آره برتی هی بیش هر گووندک چیروکه که و هر چیروکه دیروکه که به گوتنه هم دکارن گووند خواه هنه کی تحلیل بکن هنه کی شیروفه بکن چوا دما تل گووند هریم نره تل نره اف هریمه چه قاسه شرع عشیرتی تیاد چی بیان یا چه قاسه اوینی لپیشی یا چه قاسه علاقه روا یا بخوزایرا چای هنک هریمی دی چه قاسه آجالتی و مجولی هر هریمه کی هنکی دویا ده پیناسه کرن ده آلیه مگود حافظه جواکیه سرپهاتین گوونده گوونجی یکی جیاوه دنگ بیجی دوا دنگ بیجه دما دنگ بیجی خود گوتن گوونده خواه پیرد لیستن دوا دنگ بیجی آدا و دوا لیستاندن و حرکاتا ایش کیف خوشی و آزارن کردستان تانین زمان ده آلیه که دیده ام دکارن ببیجن مگود مالی جواکیه جبرو که او زیده آسیمله کرن زیده تونه کرن در نکتی هولی ده آلیه گوونی ده ام دکارن ببیجن گووند چما پی وی سی هاته دیتن راستی اوجی هستین مروفا دا ده پیوان مروفا دا بغازی نوازی راستیا که ویتشتی هیا ده آلی هنرا گوونده دا یعنی اوجی گریدایی تا ده هستی تدبن مثلا دما موزیک تکارانی دهولو زرنه تکارانی اوجی طبیعتا که ایسان ده یعنی هستی مراده بغازی نوازی يعني ملكي تا دستكي تا هجاندنا كتا او كتا علم تشيكنا او خلقاريا كراستيجي الجوربيجي جوفانجي بخا هناك ماين درج رسان دا ماي حتى روجي هيرو وحركة دزانه يعني چه زاروك چه مزن چه کال چه پیر گووندش خورا وکی اساسی که دگره دست الجوربيجي راستيجي هر کسی حوجه دید گووند چیه واتا گووند چیه گووندش بود چیه
او عشقك كراستی جی کمری کان به درخ یعنی تدی ifade کردن گووند جی بغازی نغازی گووند به بلاش و گریدای راستیا که باید بغازی نه گووند بلاش و گریدایه برهمداینا گوونده تدی وکی موزیک به دفته گوتن ام بیجن شانو به حرکته گوتن زمان گوونده بدناویه بدنا گوونده زمان خویه هجاندناوی حرکتی وی رابونش کاندناوی دستومل بگشتی بوی رنگیه لسر تشتی دست کانه بیجم چه فرقا گوونده کردی و دروایوه و پیکادی دنه مثلا غربی و شرقی مثلا بیجم نها حرکی چانده که خواهیه لگور چانده خواه هر کسی تشتک مدلی خستی که مثلا بیجن گووند به چه رنگی هاتی چی کنه دانس به چه رنگی چی بیه اوجی به موزیک واندا به چانده واندا گریدایا در وایوه مثلا از کانم بیجم بغازی نغازی گووندگر یعنی بغازی نغازی چه شرقی دبی چه غربی دبی او خود وی کاری برده دبینه یعنی دبینه مثلا وک از میناک سرخواه بیجم گووندگرک مثلا از دبینه مثلا دما رقصه که غربی درد که دانس که درد که یعنی تشتکی میجی تیده هیه تشتکی وی جمعه هیه مثلا یعنی تنه فرقی هاوی چیه فرقی هاوی ام بیجن روجلات ناوین عالی غربی دا اینه که فرقی هاوی اوه به چند دخواه مثلا ام بیجن به تینا ناز کرن حرکتی وانا عادات تقالیتی وانا به جواک وان دا گوناری وان دا به چه رنگی ها کرنه ای مجی وک کرد جیان بیجن مثلا کرد مثلا عالی گووند دا پرجی هاتین راستی جی اوجی جواک مدا گریدایه خوزه مدا گریدایه بر همه می که هاتی چی کرن چیروکی که هاتنه چی کرن دنگ بیجی هاتی گوتن گریدایه و راستی جی گریدایه حتی رو جیرو گووند خو گووند تفگری لاش یگو بریتمی و تفگر دکه یعنی بریتمی که و تفگر دکه جویره دبیجن گووند گووند وکی دیروکی گومرو میزه بکه دستپیکا جواک بوینه آنجی بریا جواک بوینه ده یعنی هینا جواک بوین بریا گو چه بریا گو انسان جواک بوینه خواه tam saz bikejî tevgerê laş her timî hebû insanet nava dan û standinekê de ji bo ku hevdû yanî çi yer dibêjin rêbaza dan û standinê bû awayek bû yan şêwazekî dan û standinê bi awayê tevger û bi hevdû dan fankirin yani ji hev veqetandina tevgerên govendê yên Kurdistanê û yên cîranên derdora wê mironika rizêde ji hev veqetîne pir nêzî hevin lê ama taybetiyên xwe jî hene yanî ew jî taybetiyê xwe çawa hene bandoriyên erdnîgariyê yanî rabirduya dîrokî tiştê ku jiyan kirine ew millet kîjan civak be bi xwe re çi yan jî ew zihniyeta ku civak bi xwe ava dike zanabûna xwe işte nêzîkiyê wanê çandî bi hev re çawan bi çi re mijûl dibin mesela bi cotkariyê re mijûl dibin şivantiyê dikin evane hemî çi jêr dibêjin etkenên yê ku bandor nê serekiyê gulser civakê bandor dike heman demê ji bo govendê jî bandoriyê xwe hene ji bo ji hev veqetandina van govendê Kurdî jî milletên din re pir bandoriyê wan jî bi hev hene yani mirov nikare bêje sadî sed na ji ber ku cîranê hevin yani neha temam sînorê Kurdistanê henin dewlet ava bûnin ama beryayê ev civakane bi hev re ciyîn û bandoriyê wan ser hev pir hebûn ji bo wê jî govendiyê wan govendgeriya wan jî pir nêzî hevin yani dijbin hev yani heta mirov canan nikare ji hev derxîne ev govend ama her govendek çîrokekî tabî heye yani mirov nikare bêje hûn gor serê xwe ama tevgerek çêkirinin û gotî kalam vê tevgerê bikin ev tevger ji ber xwevçîne bûye ji encamê tiştekê ji bûyerekê ji encamê bûyerekê ew govend van civaka ji xwe re avakirinin û pê bi hezarê salan wilo berdewam kirine heya roja me ana kî hinê govendê me taybetê Kurdî jî tevê got yanî gelek govend ana em nizanin jî yan jî
هاتنه جبیر کرن دیسا جی دولمندیا خو هەیە مثلا لە کوردستانی تایبەت گۆڤندگەری da asla heri jor de mesela ha dixabatê çand û nerjî tu mirov bala xwe bidê Kurdistanî gerçi bi rastî jî yanî herî zêde di govendê de yanî çalakên xwe li pêş dixînin festîvalan çê dikin û her govendek jî elbet yanî çîroka xwe heye. شو دما ام بحسب گووندی باش بکن وق سردمین دیروکی گووندی دا پیدا بین بگمان وقت گوته یعنی بنی جواک بینه گووند پیدا بیه تفگری لاش پیدا بینه جبر امرو بیچاره زار نینن زمان نینن با خب چیروگا خبیجه جبری که تفگر لاش ها بیجا او اردنگاریا تب پرسا مکی وقت کرد یعنی ام بیجن آن رجلاتا کفنار تیناس کرن دسپیکا جواک بینو چاندو هنرا جویدی درکتی هاتی آفراندنو بیاد دکگیا چاوکانیا جهانی گردون جیبر او راسته ها بجا ام چواد وی که زانن دولمندیا جواکا ما د آلیه تفگرا لاش او گووندی دا او قناغین تیرا درباز بی جبر جغرافی her babet huneri, an civaki, an çandi, an aburi, an her tişt bi çi va girê daye bi erdnîgariya wicî va girê daye av hewaya bû gelo çiya yan deşte gelo çem û kanî lê peyda dibin yan erdgî zwa û hişkê ha wê demê heger em vê lêkolînê bikin em ê binêrin welatê me rojlata kevnar di nêv da Mezopotamiya ولات کی هری دولمند به خزای خدا دگردون خدا آب هوای خدا شتی هنگی دمسالین دیار تیدا زستان بهار هاوین و پاییز چوانی اف چیدی بید اف دولمندیا تفگر لاجی دیدته نمی میناک ام بیجن لجی قشای تنی یک کنجه تنی یک تفگره تنی یک لبو تفگره تشتی واسانینن چیانه دشتن دمسالین جدا تیدا بید او به وگریدای شیوازی جیانین جدا تیدا پیدا بید جیانا جواکا کوچری آنگو سوال خواهی کرن ابتدا پیدا به او جواکین چاندنیه دو چاندن اوجی او آلی خواهی یه بشین جیانی دا حتی چانده دا او دنیو دا هنر دا او دنیو دا تفگر لاش و گوونده دا دولمندگی مزند ده ها بجا او دولمندی هم بگو ما بجا قناغین دیروکی دا ام بحثا دیروکین جواکین وقت بحثا سومرا کر حتی جی اوجی قناغین وق خزای مروفا تفگر لاش بکار هاتیه کار آنین پشتی سردما دولت بینه چی بی دیتر او بیا آمور یه چه دستلاداریه چه کریه میناک ام بیجن اوی جواکی آن او امریکا بیجن جواک وی دولتی چه کریه دما جواکین دی تالان کرنه که خوشی بگووند هاتنه پیشیا مروف کجا اوجی گووند کن لی او کتیبن خدمتا که سیستما دولت کیده کیف خوشیا خب به تالان کردن جواکن دیرا آنی زمان لیه جواکن ما تشتی واسطی نینه نخیر جبر سیستم دولتی نیمه دا آوانویه جبر وی اکیجی تنی گوون دیلان هگر ام بیجن کیف خوشیا خو به چیروگی یا عشقی را آنیه به چیاگی را آنیه به آجالین دردورا خورا آنیه به جمگی را آنیه و هر وها به تفگر امروگی به شرگی خوا آنیه به پاراستن یا خوا آنیه هر دم وصل درباز بی باندوران دیتر ام بیشن اف سیستم دولتیه ماجرا چه دولت هایی اولگی ویژه پیدا داره دواق اونا غین دیرو دریج دا جواک آمه آن هنر آمه چاند آمه کتیه بیم باندورا ایریشین گلگی خراب دا او جین اولی میناک از بیشن حتی سردما ایرو یا ده ام نفشین جواناین ملاقی گوند هایی گوتن دهول وزرنا حرامه و گوند حرامه چوا چی بی یعنی عمري گووندی عمري تفجر علاش ببينا چيبينا منورة چيبيه بهزار سالانه وتتي مناخا چند صد سال دا توي وق سنج دبيني هاوي دمي گرگ ايريش شو ايريشين ديتر ين چيبين اف جدابين و دولمنديا او قاس گووند و ديلان و سماگرتني لجواكا مدا دیسانی وا سیستما بزیه کرنه یه خو حتی بلگر سر چه کرنه ما گوت
اول چوا نزیک بیه هزا سیاسی چی چوا نزیک بیه جبلی بیجا هزا عسکری هاتیه دیتر کشتن کیه معنی یک بنگه ویجی اوه هاجبر ویکیجی قناقین گلگ زحمت را در باز بیه پشتی هنگی سیستم جهانی یا نه آمورا به تکنیکا نه درکته میناک ام بیجن او میکسر و اورگین هینه چه قاس گووند کردید کرنه قال لك مروبين امر مازن ايروجي جوفندين رساني بري 500 ساله وقت بري 600 ساله جوفندين تكلي ايرو نكار بقى جبر او يريشين لسر وي هنري بو تكنيكا هاي تكنولوجيا هاي هجبر كيجي قناغين قالك زحمه را درباز بيا وقت ما قلت الين تنكرنا فيزيكي الين يريشين چاندي الين حتى وق باوري ميناك ام بيجن جوفندي ما هن نابي كاز گونه خدا باشین و یعنی بگی آستی مروف ته دبیجن دم از گوون دی بگم از اوقاس یعنی سنجی خود از داد باشین یعنی خوش سنجا خلاص کن خوش گناه خلاص کن اول نب ازدیاده ها او سردم مده یکی ملاتی دبیجن بیجه والا گوون حرامه چوا لسردم گیدا ما دم از سنج کردن ام به گوون دی خوش خلاص کن ریزگار کن و چوا نیست گوون سنجه معنی دو نیرینی برواج یک دفهم دا موجود جوفند مال جواکه لی آلیه کی دیا چخاص گوهرتن و با گوهرتن دوی جوفند چه هل بتلی بنره جوفند دا بری 40 سالی و بری نها نهاگیه که جوفند دا بری 40 سالی و 100 سالی هل بته گوهرتن و با گوهرتن تیدا چه بویه او خطر هاتیه لی اما کله کاویجی کی دمه دا مثلا بیجن جوفند هات آسیمله کرن آن هاتن بشوایی کی هات خراب کرن مگو دیرو کا جوفند دا مثلا دست کی دنگ بیجو بقونا غارا ایدی بو آلات وی درکتن دفو زرنه بیره و سالن داویه اورگا کو درکتی هشت کو راستی جی هنه جوفند ما جی جوهری خود درکتن ورکو چما کسی کو اب گوون چیکر نه همه چیکرون چون هلبت به استاتیک به شوازی که راست کو چیکرن کو حتی گوون روزا ما ایرو هاتن اما بدرکتن اورگی و سر اورگی هنگ فیربون چی بو هاوی خراب کردن گوون دی هات چی بو یعنی و نها دروجا ما ایرو داشی امید بینن نیوگ ما گفت هم حافظه و یک خملاندنا آنی جلو برگین گوونده یک جی چانداوی گلی دیده نشاندان چاوا مثل تل هریم آدنره تل عربا بن سوریان بن آشور فرق نینن اما مروف دما واجلو برگا خواده که ایدید زانه اف فلان هریمه یعنی حوجانا که کو مؤاخذه حوجانا که کو پیناسب که ایدی شکل و شمال ام بیجن استاتیکا گوونده خویاده که جبري كي جلين كردي أو قاسي رنجارنجن أم بيجن جلين هريما كوجرا نواكي هريمين جياين أو جي مقود أردنيغاريا وجيدا هن كي باندوريا خوي جي تشيكرنا جلد آنية مثلا جين جياي بنارن جلي وا طنجن تي جي دشتي بنارن جي كي وصا فرح يعني البدن أخوي كرنا وفرح وحتى رنجي واجي مثلا جلين ام بيجن يهريما كوجرا او قاسي برنجرنجن چما او قاسي برنجرنجن شبركو كوجرين حرتم او خطا كودچون كوجري حتى شنغالي بخور رنگينيا وانج واقعتاني وگو خملاندنا وانجلا داني شاندان في كي هنكي ام بيجن جلو برجي بنجها كأساسية واستاتيكا وجوفندية يعني بلكي د موزيكي تقدش درباس نوان لي جي كسي دناره يان كسي جوفن الناره ت هريم آمد بليزه تجلى كدي خوكه كيف خوش زنايزم جبركو هبدو تمام تك وق علاقة جي تمام كرنك نابرا جل وحركة هي نا آموری کوچایی ته شغلاندن پرانی خواه دا آلی کوچه را داتی شغلاندنه مثلا تشتی هری باش مثلا بلور پراتل چیاتی شغلاندنه هستی چیان و دشتی نوک هفن زوزانان و نوک هفن بالامان کدش خولند سال چیاتی هفن
دعمك وجدا هي راستي او راستي که تشتي كوانا مثلا تشيا هاتي دين دنگي كل تشيا تشيدمن مثلا جارنت تشيا دا دنگي كي باند كي بكي پر جارات دنگنت تفت گرن اف گيب باندور اليد كي مثلا ام بيجن دهندري ويدا مثلا خوزايا ويدا جي هناكي پر بالدكشني يعني او هستي توي خوزايا دبيني و چیچک و کسکایی و حمید اشتیوی دیمنی او باندور دکه اول مثلا داشته مثلا تدی پرانی خواه تنه داهول و زرنه کرده داده شغلاندن دما یک گنداد زوجی ها بویر رنگی بود تنه وقت که خواه بیله هبو بس وکی چیا مثلا شوانک مثلا دچو بر پزه خواه و بلور خواه آمور خواه ویرابو او هبو يعني تم ليدان ليخصن جرا هبو مراسة جرا هبو مثلا بيجن تم دشغلان يعني فرق خواه بو از بيميني جبو دايشتاجي تديش خواه تدي مالن گندن او تشتكو او دقيقو تيدا دوردا چه كار بود دوردا دميني بلاف نابي راستيجي تاني تدي بكي مجارة داهول وزرني او بنجاي اساسي موسيقى يعني رتمجي وزرناجي دسبيكا موسيقى بري بكي بري داهول وزرناجي تنا وجي بكي بدسي ديلان دكرن دس وك رتم دشغلاندن بر ديلان دكرن بفي رنگي بو دوردا مثلا دمكو او شاهيا دقديا دوردا جي او هنر دفو زرنه دقديا يعني جيك خوي محدد كريا بو يعني نها دشته دا دمكو داهول وزرنه ليد كبه راستی جی دنگی وی پر بلاوه و تبگی ترجی ناکی بس هما بیتری وی راستی جی گرک هین زیده به بلاف کرن جبر دشت فریه مثلا حیات چیا دا چیا جی حیات جیا کیه مثلا امی دشت اراضی کی فریه و چه قصد داهول و زرنه تله دان دیسا جی ورگا فرابون اویل هر دره بلافته به نها فرخا چیا و دشته اردنگاری اوی فرابون اوی گاوافتنا و نوک چیه راستی جی ملی گوونده داشت از وگر من ملی گوونده دیسان تو بغازی نوازی راستیا که مثلا دشت فریه مثلا بیجن چونه هاتنا کلی چی بوی ملت کد چی و ته ام بیجن به آسته ته مشاند راستی جی کلک ویجی مثلا ام بیجن چه قاس کانه بی چقدر زندگی بکی داهول و زرنجی به گوونده جی به حرکتی ویجی به جلو برگی ویجی همه داشته دا وقت چیا نه چیا حیا جیا کیه ارنها برکی لچیا ام بیجن راستی گوونده کتنه چیکرنجی حرکتی کتنه چیکرنجی برکی وقت داشته نابه جبر جی چیا نه وقت داشته دوزه ام بیجن جيكو كافر هنا جي هشكير هنا جيكو تابي خو هنا جيكو قدمي خو كنت راض بي هنا ناوك يعني راسبنا تا جسد تا لسر چيا وقت سدي ست وقت تشتي در نوكه جبر چما عردوي اخوي ناوك كنت كلمي سر حركه وقت صحناك سر حركت بكي افراستيك بس همال دايشته تبرحات دسبيك سكناندنا تا لسر عرض دوز او دينك كنت كلمي چه حركه بكي چه گوونده بکی هم ملی موزیک داشی داهول و زرنه داشی هم ملی حرکت داشی و هم ملی گریدان جلان او استکتیکا جلاشی پیوستیا گوونده تایبت لکردستان پر باندوریا ویجی پر صدم خواهش چنه یه صدم خود پر هنه یعنی همش ملی دیروکی و مرو بنره همش ملی چاندی و جمله یعنی ظروف یه جیانی باندوری خاطر هنن و بهتر جی مثلا چوا نهال کردستانی یعنی یا راستر مرود کار گووند هنکی وکه گووند مثلا چوایه ifade کرنه جواک کی مثلا جواک او جواک یعنی وک ریباس کی گو دما د اخافتنه د خاطر کرنه بیند ملی ifade کرنه د گووند ده مثلا ایش به کیف خوشی به سرفرازی به سرکفتن به برخدانی به وانج مینا کی خوانه گووندیم بیرنگی کردستان تایبت جبو جم به جبو حسکرنی به مثلا وانه همیشه هنه به همون رنگ خو گووندیم بیرنگی هنه ifade کرنی یعنی گووند یعنی شواز ifade کرناوی
yani her tiştedit bi axaftin ya jib gotin ya jib anina ser zaman terker nabine ji bo insan. İnsan ter nabe yani. Mesela bixwaze hesteki xwaz bînim ser zaman bi rastî jî yani da xaftinê dest terker nabînim. Ji bo navê ez ê çi bikim? Ez ê bi govenda xwe ya jî bi tevgerê xwe laş ez taybet ez wekî govendger mesela nizanim ev tedît ev tecrübe bi salanê gospêra mijûl dibim ji bo xwe ez dibêjim heman demê ez bim qey ji bo civaka me ji derbas da gornê nerîna min yani. Ez de govend yan jî mesela nihal dünyayê govendên gela hene taybet li herêma Rojhilata Navîn û taybet li Kurdistanê bêtir belav bûye. Nihal welatê din jî mesela bi dansê. Dans mesela dans jî vî rengî ye. Yani civaka bêtir çima pêwîstiyê xwe mesela niha em bêjin yani ziman jî pêşketiye mane. Ziman jî pêşketiye êdî pêwîstiya mesela eger em bêjin îfadekirin. Pêwîstiya wê ziman pêşketiye yani pêwîstiya îfadekirina wê yani govend yani gerek bandorayê xwe nemîne yani. Eger mesela îfadekirin eger mirov li bîne ser ziman ne rast e ji ber got insan heya niha insan yani wekî got rêber apojîtîne ser ziman insan mîna gerdûnekî ye yani gerdûn tu çi qasî fam bike te qas insan fam dik yani famkirina insan ne zimanê te çi qas gotin jî têde hebin çi qasî tu ziman serwer be jî navê watiyê de insan xwe bi ziman ve dikare îfade her tiştî bike bi hemû hestê xwe civaka xwe yani çi qasî êş û zehmetê jî bikişîne jî nikare vêca çawa dikin taybet li Kurdistanê yani Kurd bêtir xwe di vî milî de ew kirinin. Hele wextê êrişên mesela ji demê Osmaniya û beriya wê êrişên goçiyê bûn li Kurdistanên qetil'amên goçiyê bûn mesela serridanên goçiyê bûn li bin ketin mirov beriyayê biçe Kurdan çawa kir yani ew qas pêvajiyên dîrokî jiyan kirin yani ew jî çêkir yani bêdengiyekî yani Kurd serwer ji ber got nebûn yani ji bo navê dev jê ber de ziman ji xwe nikaribûn ziman her timî qedexe bû ji bo Kurdan. Êvana çi kirin bêtir xwe di govendê de wekî çawa ji bo dengbêjiyê de dibêjin ji bo govendê jî derbazdar e mesela dengbêjiya Kurd çawa got aniyê dîroka me Kurd çîrokê me destanên me çawa bi awayê dîrokî wekî axtarim kirin heya roja me an anî heman demê ji bo govendê jî gulo ye. Dewlemendiya govendê ya li Kurdistanê ji ku deretê yani heman demê mirov tenê dibûlotneng negire destenanim dibêjin Kurdistan heman yani malbata arî xwe malbata arî hemû jî di vî milî de xwe dewlemend kirin yani ji ber got bi zirûfê jiyana xwe ve ev tevgerê laş mesela ji çûne palayî kirine cotkarî kirine işte yani ji bandora xwezayê ilham girtine mesela tevgerê laş çêkirine tevgerê laş wekî me got destpêkê de yê insana yani hîna beriya got Kurd û tişt derkevin tevgerên danûstandinê bû yani ama ji bo ev çawa veguherî govend û hiç got berdewam ki her roja me niha govend bi nîşaneya yekîtiya milleta ye mesela milletê kom dike cem hev bi hev re însanê got hevdû nas nekin jî tên wê dera destê hev digirin û xelekekê çê dikin bi awayekî komînal govenda xwe digerînin yani giringiya xwe ji vir tê mesela çi ye civakbûyîn e yani her milletê Kurd yan jî milletê arî mesela nalê Hindistanê jî wilo ye heman demê li gelek welatên vî rengî mesela giringî divir de hene û tu bara xwe bidê jî mesela ev kesên got ji komkirinê govendê digerînin her civakên got ji civakbûyînê hez kirine yani heya niha girêdana wan bi civakbûyînê ve yani nîşaneya û govendgeriya got bi hev re dikin ji wê derê tê ji civakbûyînê ji girêdanbûyîna civakbûyîna wan ve yani civakbûyî ji bo wan ji gelek tiştan xelasiye yani xurtbûyîna wan yan jî nîşaneya
مثلا ایری شکل سروی جواکه چه به یک بوینا خود دنیشان تشتاج دولتي بشيوازن جداني واركاد ددس اولا دبيجين بيجي جبر مروف بباورينه وسط ها بيجاد وقت كلام كده تقول آلی که داد بيجي دعوت و دویلان و گوبنده و حرام دف وزرنا حرامه لید آلی دیدا دکه ذکر دکه ذکرها چه ذکرها خودی او کسی في آلی دا او تنی خدمت سیاست هنگ ام بيجن مروفن شوفينينه نه جدا يعني دولتي وكاري بمنطقي هناك دولتين دي تتخوازه چاندا قرب بگن تونه بگن بيجن چاند نينن بيجن هنر آبي في جواكي نينن متني چاندكي جبل وصالي هاتيات بيجن چاندك تني زمانك تني هنرك تني ويكي دي بيجن لي قالك دما بريا اولي بيجا في اكيب بارتينين يا او نكاروا بگن ها آلی که داد بشه حرام آلی که داد آخد که بالذکر خودی تشکی واسانین جبر او دزانه هر مرو پیوستی او بتفکر لاشی بیجا چت کن ها جمیرا سربست ذکر خودی بگه بس جنارا نه سربست چوانی جنار جواک ها جن ها میر ها کچ ها کر تشکی واسات بریدانین لی تیخم ملک میر گرگ ذکر خودی وكأنه وقت تیبرچاوی مروبا میر تنی عاشقی خودیه و میر تنی مروبی گلک پاک و درسته و گریدانا خوب خودی را نشان ده وقت دیترنینه او اوجی خواپاندنی هری مزنه خوازته جیات یا رستن و خورسته قط بگه بری تبده چم لبر چند آیاتین آن اوین نویسین وایین کرید تا نزیک خودی بگه تشتی واسانین چوانه نکارینه جنا کرد جگوبنده وقتینه جنا کرد لاندگا چاندیه یعنی نه جنا کرد نه جن بگشتی لاندگا چاندیه آنگو مهدی چاندیه چوا تی مهد خرایی اگر مهد نینن لاندگ نینن چنجیرا هنری گوبنده نینن وی دمی اوجی نینن ها بجا وی دفشی برنده او قاس ایریشین چی بین لسر با اولی و بلشکری و هر وها نکاریم و خود بگه و اشتر اوتر بیج جمافي جني نو حتى إيرو خاص باوري چاند كفناره إيرو هگر ام بكفن گووندي نجمافي ميرا دستي جناب بگيره جن ميرا هل بجين ويك دستي كي بگيره آنگو او ماف جواكي دايگي او ماف پیروزی ویدانوی و چه اول عمری و او قصارا نزیک صار ندم دریجه بکاره جنیج گووندی وقتینیان و چکرا گووندی او لاندگا گووندی او هیلینا گووندی و جی وقتین نیم کرده دا ابدیاره الجواکین دیدی دا باندور بیا گل باندور بیا جلیوی هات نگوهرتن کنه آمور و آلاویگی بازاره و اوی لید نیم کرده دا حتی ایرو مافی میرگینین دستی جنگی بگیر تنی مافی جنیه دستی میرا بگیر چه خواست چند دولمند و رستن و خورستیه اف یک ام دکارن بیجن جه خوازای مروباته یعنی تشتک دهندره مروباته هیه کو بلکی پر جادا خو حسناک جاره کده کته گوونده او تش دهندره بیجه ام دیرو کده بشارتینه اول يعني ام دكارن بوسا بينا ساكن يعني تاونين دمات بجوفن موجود جواكه يعني دوي جوفن ده او جواك ده بينا ساكن طبعا او جواكه جن مير ظلام خورت هرتش ده شبرك او علاقه هي يعني كس نافك يا عيبه شما جن وظلام دستي هبدو دغرن شما زاروك دغرن شما يعني ابغوتن دبالا مروفا دقتنا دما جوفن اما دما موزيك ده دبكو بيش او شما فلان كس سترانغوتيه هالبركي جوفن جواك بخويا يعني ام دكرون صبيجه دقوناغن ديرو كيدا و دسردمنكم روباتي تيا درباس بي حتى ام بيجن ددما اولاندا جي خرستيان جي حتى اولا اسلاميتي هنكي عيب دركتن هولي عيبه والله جن دركب كولانا عيبه دركب جين جدا عيبه بخوينا عيبه افتش لي اما دغوفن دي ام بنرن دما شاهيجي تشيد به رحت جن گمرك دكان بكيف دستي هف ديلانا خو بگرن كس نابج والله عيبه
لی اما تشتکی دی بین بجن چه موزیک به چه ما افجن است موزیک بجن موزیک سر دکات بجی یا موزیک حتی موزیک کلان داد بجی اما دما به گووند نعیبه کس جا ناوش والله عیبه يعني او قوتنا عيب ولا جن ناموسه كير ناي چما دا كتيا دستي فلان خورتي دا يان فلان ميري دا ناوش او جي چتي هنكي مگود گووند حافظه جواكيه مروف او جواكه بخوي يعني هم دكانو بيجن جي او دهندري مروف هذا هي كوناه الابتش دركبه هولي مگو هر مروفكي دیروکه افجی فیاتی یعنی تشتک دندره مروبا دای کو ناهل گووند وقت عیبی دیتن یان عیبجن گووندی بلیزه یان تکه دستن مروون جدا و عالیه دیجی جبر کو گووند تنی نایلیستاندن گووند کومیناله بهفرای برچاوی هر کسیه يعني هركز دبينه نفا شرطية ناكو جيكي و شرطي كو كاس نامش بريكي هنكي دها زت ج هنري دي دها وكيري تري دها راحت تري پلین هنری به بشا گوونده بردام دکه جبو برنامه اکنو لبندامه بند